Huamanga llaqtapi kay ruta de Mollepata Huamanga kan ñanriki carretera kaypi karukuna purinanpaq chaypin tarirunku 22 kilos de cocaína nisqata maymantataq hamushatan kayri kaypiqa Huamanga Ayacucho llaqtapiqa yachanchikmayki kay yunkamanqa mana nishu karuchu kay chayllapi yunka kasha ichaqa chaypin hamusqaku tawa runakuna ninku nada pasa nispas paykunata niqku sutichaqku nada pasa o alias nada pasa niqku tawantinkuta ichaqa kay tawantin runakunan kay carro tablero ñawpaqin uhu kaypi radionkuna kashan kaypi kilómetro hawanakipaq kashan chay uhupi kasqa droga 22 kilos chaytan kunan tarinku kay dirandro nisqa tarimushan nishutapuni kay Ayacucho llaqtapiqa lluytapuni kay dirandro nisqaqa qatikachan kay mana allin sunquyuq runakunata imaymanatan hatunku ilícito nisqata lluw llaqtakunaman apachinku wakin p'unchayqa a vecesqa runata wañuchisparaq llakita apamunku kay Perú suyunchisman ichaqa kay wayqinchis policíakuna allinchata llank'apakamshanku ojalá ya ichaya paykuna hinallata llankankuman allintakuna llankasqamun hina mana chaynaqa llakikuymami haykuna chaymi wawaypa naykuna p'unchay willakuykuna tupananchiskama